aha nk'uko mukomeje kugenda mubireba, iyi ngiyi ni SADC irimo abasirikare bo muri South Africa. Aha rero ni ku mupaka, aha ngaha ni umupaka rwose wa Rubavu. Baherekeje bano basirikare, ariko amakuru agaragaza ko hano harimo inkomere, ndetse hakaba harimo n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Nk'uko mubibona rero, izi ni imodoka zirimo zambuka ziva muri Kongo zerekeza ku mupaka w'u Rwanda, ndetse aha ni kuri Grand Barriere. Iyi rero ni MONUSCO nk'uko murimo muyireba. Aba ni abasirikare ba ONU, ba MONUSCO bari mu butumwa bw'amahoro, aho barimo bagarura amahoro cyangwa barimo babungabunga amahoro muri iki gihugu cya Kongo. Aha rero bakaba besikotinze izi ngabo za South Africa. Hano rero aha barimo basatira ku mupaka cyangwa barimo binjira ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Hano harimo harakoreke buriya bari muri checking. Turaje tubereke andi makuru agaragara imbere, ndetse n'ibirimo bivugwa kugeza isaha, kuko amahanga yose cyangwa ibihugu byose bihanze amaso kuri uno mupaka, aho birimo bibona, aho birimo byitegereza, aho bibereye maso, aho barimo bareba ese izi ngabo zambutse ni izihe, dore ko hari amakuru atandukanye. Barimo baravuga ko haba harimo abaje mu butumwa bw'amahoro, ariko hakaba harimo abatwise, bakibaza ese inda baje bayifite cyangwa se baba barasamiye mu butumwa bw'amahoro. Hagiye hari amakuru menshi atandukanye, ariko turagenda tubapudetinga uko amakuru agenda akurikirana. Aha rero nk'uko birimo bigenda bigaragara, inzego z'umutekano ku bihugu byombi ziba zakajije umutekano kugira ngo barindire umutekano zino ngabo zerekejwe, zitashye cyangwa se zivuye muri iki gikorwa cyo kubungabunga amahoro cyangwa se kugarura amahoro muri kano karere ka Kivu y'Amajyaruguru. Aha rero bakaba habayemo ko izi ngabo za SADC zemera cyangwa se zifata umwanzuro wo kuba zanyuzwa ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, dore ko abantu benshi cyangwa se hagiye havugwa amagambo menshi bajya impaka, ndetse barimo bashaka inzira y'ikirere, ariko ikirere kikaba cyari gifunze. Abandi bakifuza ko habamo uburyo bwa diplomasi ku buryo izi ngabo zanyuzwa ahandi, ariko bibaye ngombwa ko bacishwa mu Rwanda. Kigaruka ku Rwanda, aha ni abapolisi bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bategereje. Nk'uko mukomeje kugenda mubibona rero, aba ni abasirikare b'umuryango wa SADC, aho bari baje kubungabunga amahoro cyangwa se bari baje kurwanirira leta ya Kongo kugira ngo birukane umutwe wa M23, ariko ntabwo byabahiriye. Aha rero bibaye ngombwa ko bafata umwanzuro, abarwaye muri bo ndetse n'abagize ibikomere by'umubiri, abarembye cyane ndetse n'abagize ibibazo byo gutwitira ku rugamba, bakaba bafashe umwanzuro wo gusubira mu bihugu byabo. Aha rero ni ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, aho barimo berekeza basubira mu bihugu byabo. Ariko nk'uko mukomeje kugenda mubibona, ahangaha Sami DRC, aho yafataga umwanzuro kugira ngo itabare igihugu cya Kongo, aho cyari kigeramiwe n'umutwe wa M23, ariko bikaba bibaye ngombwa ko icyabazanye batakigezeho. Bibaye ngombwa ko rero bamwe mu basirikare bakaba hafi mu 120, iki ni igifaru cyabo cyahiye. Aba ni abasirikare bari mu birindiro. Aha rero barimo barerekana uburyo ki ese urujya n'uruza rukomeje kugaragara mu mujyi hano wa Goma. Aba rero baratashye, aba basirikare baratashye hano, birimo baragenda bagaragaza uburyo bakoraga umutekano. Aba rero baratashye, ariko batashye baciye ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero hakaba hari kurindirwa umutekano ku rwego rwo hejuru cyane. Turagenda tubikurikirana